L'une des décisions importantes kimwe prises à mu Paris byemezo by'ingenzi concerne byafatiwe entre i autres la Paris réouverture bijyanye no partielle gufungura de ikibuga l'aéroport de cy'indege cya Goma Goma, pour uniquement des vols kigakoreshwa gusa humanitaires de n'indege jour z'ibikorwa d'ici la fin de cette by'ubutabazi. année. Cette Turizera mesure est yuko kuva uyu cruciale munsi pour kugera mu briser mpera l'isolement z'uyu des mwaka populations, bizaba permettre l'accès byakozwe. des Icyo humanitaires et cyemezo accélérer ni ingenzi l'acheminement des mu secours. gukuraho À cet égard, ubwigunge le président de la n'akato République a enjoint byashyizwemo les membres abaturage. du gouvernement Bizatuma concernés, kandi sous la ubufasha coordination de la Première bwagenwe ministre, à se mobiliser sans bubageraho délai, kandi n'ibikorwa notamment le by'ubutabazi ministre d'État, bizihuta. ministre du Plan et de la Ku Coordination de bw'ibyo l'aide au rero développement, perezida wa qui doit repubulika veiller à la yashyizeho gestion itsinda rigoureuse des financements ry'abagize mobilisés guverinoma et à leur rizakurikirana icyo orientation gikorwa. rapide vers les Iryo besoins tsinda ririmo prioritaires. minisitiri w'intebe kugira ngo La ministre ahwiture d'État, cyangwa ministre des arebe Affaires ishyirwa mu étrangères, bikorwa ainsi que le ry'ibyo ministre de bintu kandi l'intégration régionale ntibizatinde. ont été Harimo chargés kandi de minisitiri poursuivre les w'igenamigambi échanges avec les n'ihuzabikorwa États ry'inkunga partenaires et les z'iterambere. organisations Uyu internationales nguyu agomba afin de gucunga finaliser les amafaranga modalités pratiques des n'ubufasha engagements pris à Paris et bizatangwa, d'assurer kandi les suivis azabikorana diplomatiques igitsure requis. gikomeye. La ministre d'État, ministre des Affaires Atume sociales, amafaranga est appelée akoreshwa à mu préparer bikenewe en collaboration by'ingenzi avec les kurusha partenaires ibindi. un plan d'intervention Muri iryo d'urgence tsinda destiné kandi hari à renforcer minisitiri w'ububanyi l'assistance aux n'amahanga, populations minisitiri déplacées. ushinzwe kwihuza Concernant kwa Kongo spécifiquement n'akarere. la Aba réouverture ngaba humanitaire de bashinzwe l'aéroport de kuzagirana Goma, ibiganiro le n'ibihugu président de la République a formellement by'abafatanyabikorwa instruit les n'imiryango vice-premiers ministres de mpuzamahanga l'Intérieur kugira ngo et bashyireho du gahunda Transport, ihamye ainsi que celui de la y'ishyirwa mu Défense, de bikorwa travailler de manière ry'ibyemerejwe i conjointe afin Paris de créer les no conditions gutuma sécuritaires et ibikenewe muri logistiques nécessaires. diplomasi Cette bikorwa. coordination devra Minisitiri w'ububanyi intégrer les n'amahanga recommandations du agomba CICR, gukorana notamment en matière de n'abafatanyabikorwa protection des mu aéronefs, gushyiraho des gahunda circulations des humanitaires et yihutirwa des garanties igamije de gufasha sécurité. Un abaturage rapport d'étape est bavuye mu attendu byabo. régulièrement par l'entreprise de la Première ministre. By'umwihariko rero ibijyanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kubera ibikorwa by'ubutabazi, perezida wa repubulika yategetse visi minisitiri w'intebe ushinzwe ubwikorezi, uw'umutekano n'uw'ingabo gukorana bya hafi kugira ngo bashyireho uburyo bw'umutekano n'ibikorwa nkenerwa. Ibyo bazabikorana hagendewe ku byifuzo cyangwa se ku mabwiriza yatanzwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi Croix Rouge mu bijyanye no kurinda indege zizakora ibikorwa by'ubutabazi cyangwa ibikorwa bya kimuntu hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Hazaba harimo kurinda urujya n'uruza rw'abazatanga ubwo butabazi. Harimo kandi no kureba ko abazatanga ubwo bufasha bafite umutekano wuzuye, batekanye, nta kintu kibahungabanya. Ayo rero namwe mu magambo minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wari muri Kongo Patrick Muyaya yasomaga itangazo ry'ibyavuye mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane tukaba turebyemo ingingo imwe ijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Muzi yuko ari imwe mu ntego cyangwa ari imwe mu ngingo yavuye mu nama ku mutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari yabereye i Paris kuwa 30 z'ukwezi kwa 10, aho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa mu byumweru bike biri imbere kugira ngo kijye cyifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi kabiri mu cyumweru nibura. Ni igitekerezo Macron yazanye, aho yavuze ati ndagira ngo mbamenyeshe ko mu byumweru biri imbere tuzafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2. Ni indege nto bitewe n'ubushobozi bwacyo, bizakorwa hubahirizwa ubusugire bwa RDC kugira ngo indege za mbere z'ubutabazi zijyeyo bidatinze. Macron yatanze ubwo butumwa nyuma yo kugirana ikiganiro na Felix Tshisekedi n'umuhuza washyizweho na African Union for Nyasimbe cyabereye mu muhezo ku gicamunsi cyo kwa 30 Ukwakira. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya
yasamiye hejuru ubutumwa bwa Perezida Macron atangaza ko ubutegetsi bw'igihugu cye ari bwo bwonyine bufite ububasha bwo gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Ati gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizaba gusa hashingiwe ku ruhushya rwa leta ya Kongo, kandi kizafungurirwa gusa indege z'ubutabazi zizajya zihagwa mu masaha y'amanywa. Ku ruhande rero rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wari uhagarariye u Rwanda mu nama y'i Paris, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yatangarije abanyamakuru ko gufungura ikibuga cy'indege bidakwiye guhutiraho, bikwiye kwihutirwa, cyane ko AFC M23 itari ihagarariwe muri iriya nama yabereye i Paris, kandi nyamara ariyo ubu ngubu irimo igenzura kiriya kibuga cya Goma. Yagaragaje ko igishoboka kandi cyakoroha ari uko ingingo yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma yaganirirwa muri gahunda y'amahoro ya Doha ihuza M23 na leta ya Kongo. Iyi ngiyi akaba ari gahunda yatangiye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ati ku bijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma, muribuka ko kigenzurwa na AFC M23. Uko tubyumva nk'u Rwanda nuko icyemezo cyafatirwa mu biganiro bya Doha, kubera ko ariho leta ya RDC na M23 byakwicara bikaganira ku bisubizo by'iki kibazo. Paris ntiyafungura iki kibuga cy'indege kuko abo bireba ntibahagarariwe. Ku rundi ruhande, AFC M23 yagize icyo isubiza, yatangaje ko ubutumwa bwa Perezida Emmanuel Macron buhutiyeho, kuko icyemezo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma cyakabaye gifatirwa mu biganiro bya Doha biyihuza na leta ya RDC. Umuvugizi w'iri huriro Corneille Nangaa yagize ati AFC M23 yumva itarebwa n'itangazo ryo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ni mu gihe ku ruhande umuvugizi w'iri huriro nanone yitwa Lawrence Kanyuka, uriya Nangaa ni umuhuzabikorwa, yatangaje ko ingabo za RDC zimaze kurenga ku masezerano y'agahenge bigashyira ubuzima bw'abasivili mu kaga, bityo rero Kongo idakwiye guhabwa ibyo yifuza. Ahangaha cyane cyane yagarukaga ku gihe ingabo za RDC zagabaga ibitero bikomeye ku basivili, kandi ngo ibyo bitero byageze naho birasa indege zifashishwaga mu butabazi ku kibuga cy'indege cya Walikale ndetse na Minembwe. Kanyuka ati ikindi kandi mu gihe abari barahunze bose basubiye mu bice baturutsemo, nta bwihutirwe bw'ibikorwa by'ubutabazi bukenewe mu bice byabohowe. AFC M23 irasaba Ubufaransa kutagwa mu mutego w'imiryango y'ubutabazi yungukiye cyane ku bari barahungiye mu nkengero z'umujyi wa Goma. AFC M23 rero yatangazaga ibyo ngibyo, kavuga ko imiryango y'ubutabazi ishyigikiye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Iyo miryango ari yakomeje gutera inkunga umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe kugira ngo iyo miryango ikomeze kubaho, ikomeze kubona inkunga zitandukanye. Ku rundi ruhande rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yabajije uwo guverinoma y'igihugu cye yaganiriye nawe ifungurwa ry'ikibuga cy'indege, ntiyasubiza, ahubwo asobanura ko umwanzuro wa nyuma ushobora gufatirwa muri Qatar. Reka rero dukomeze duhanga amaso iby'iri fungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Hagati aho ngaho rero hari andi makuru ahari. N'uwitwa Maître Moise Nyarugabo, uyu nguyu yabaye mu butegetsi bwa Kongo, akaba ari umwe mu bakunda kuvugira cyane umuryango w'Abanyamurenge hariya. Yanditse ati ubu ngubu ni saa 8 z'ijoro z'igitondo cyo kuri wa 15 z'ukwa 11 2025, ni ukuvuga ni mu kanya gashize. Ati drone za Tshisekedi zaje zirasa ibisasu mu Mikenke. Ati aho hantu hatuwe n'abaturage b'abasivili, aho ahari inkambi y'abavuye mu byabo b'Abanyamurenge, bakaba mu by'ukuri iyo nkambi cyangwa aho hantu hatwitswe. Ati imibare ntabwo iragaragazwa kugeza ubu ngubu, ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko hari abasivili bamaze kubigwamo. Amakuru arahari nuko ibyo bitero byagabwe n'ingabo z'u Burundi FARDC, Abawazalendo, FDLR, bikaba byaturutse kuri Poezelo, bikagera muri Mikalati, Kigazula, Malunde, Kipupu, Rugezi, Mokoko
ndetse ngo mbere y'uko bigenda bikagera mu Minembwe ndetse na Mikenke. Ati rero ni ibitero bikomeye cyane byakozwe n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Ati bityo rero ibi ngibi bikaba bibangamira amahoro cyangwa n'agahenge karimo gashakwa cyangwa karimo gashaka uburyo kagerwaho. Bityo rero twebwe tukaba tubyamaganye nk'abanyamurenge. Reka rero tubashimire tubizeza ko tubakomeza kubakurikiranira iby'aya makuru y'ibitero byarashwe cyangwa byagabwe na FARDC hariya mu Mikenke ndetse na za Minembwe.